Moncho murigiriria we TV ya Kisii hot. Tiankore na nasinchire ya bene asinge nchugo sanga amangana siasa kurwase county ya Kisii. Nchabuno butambe niko nkuru kwa nyapto Dennis. Gosina bugwancho na ngeri kuntu. Anyway. Again tukiandetire today sitarikini komunisa no nemo chemuti nyuga tato omwaka 2024. Ritkolere sabato muvunge Ndindi Nyoro kwa Kiharu constituency ni warenge ase constituency ya Bunchari ime ward ya Ariana county ya Kisii asase ko igore kanisa ya Catholic alinya myobo. And something today, yes sir, since serikali ya UDA ya soete kirogo ege ndiya korekana rero tikenya korekana yes sir serikali ya UDA eswa ase ekirogo ngiye kora ngoto ya goigo ase none ikerieta on Sunday on Saturday last week abaraiba UDA na bari bakubwatana Korase county ya Kisii aban bachete ensema ya Bunchari bagachangere kanisa yemo bakagenda Nyamira on Sunday umosiasi no arenge na haruba bagachangere kanisa ya SDA nane abantu abana siasa abayiga ba UDA mbanya komoja kanisa mo especially ekero omurayo UDA utari kure county ya Kisii atire county ya Kisii ose county ya Nyamira tibanya komocha na bakumwarigani. The last time Ndindi Nyoro alenga South Mugrango ase kanisa ya Tabaka ya Catholic Tabaka niko barenge no Mosque Rivana Sosoro bagakora mochango bagakora. Ndindi Nyoro uyobote interest na no chakire chikambe cha chyo kwayonia kuno Mosque president ya Kenya Mosque William Ruto achagete mwana chikanise mechango. This is the way Ndindi Nyoro nera chakira kora boigo. Shocking news nchiringa muna alenge county ya Kisii today. Imagine the only MP omo join Steve Mugaka kure county ya Nyamira. And Steve Mugaka tari UDA. Steve Mugaka, he is from Azimio. Nero renge como welcome. A constituency of Bunchari asvalinge today. The MP for Bunchari, Mr. Dr. Onchoke nigare omubunge wa Azimio. The MCAs, MCA from Riana, MCA Mombati, MCA Machwe Dirisha, Osendirisa, mnaba kumorangeli, I don't know the nickname, the specific nickname ya. The MCAs baribare ngororo. No, it is MCA Dirisa. Dirisa ne nickname yo mu MCA. Neke wodi ya ekoro kwa. Ko idora nemba tebi. I think Bomariba ward. Omo MCA Bomariba ward Mosque Dirisa no harenge. But those MCAs vale ngororo Mbariba kulo those MCAs that were asense moya omo governor we county ya Kisii. Today as kutakera aba force ba UDA today kutakera ba force ba UDA aba MCA ba UDA aba bunge ba UDA na aba no the ones what women rep from UDA iba feri yani tibatieti ko what Ndindi Nyoro ali asebunge ya Nyaribari. Now from the previous days tararire abaraiba kura nsoma ya UDA bagotema
Bago tema sana kwene kenga UDA ko bwatere meri kurwa ase county ya Kisii ne county ya Nyamira. Ndindi Nyoro goch nono mwe mse UDA otare como welcome. Yaro kiri esigi no getenene sana. Na araboti Ndindi Nyoro ago kobere wone go muraibwense na no matuna basikeine moske William Ruto. Noko motebe nga gusi take care. Ko samba bire. Why? Right now we have two people. Watakere ko lead UDA ime county ya Kisii amone county ya Nyamira. Silvana Sosoro, the chief whip. Nero takere kwa nekenga mogeni onde bwense UDA go Kisii county go Nyamira county. Either a constituency yae go sesiko constituency yae. Nkwalika ni wale abantu mbara bako mwalika no murai o rusiko o UDA o just county ya Kisii go county ya Nyamira. Another leader nigo akorokwa CS for education almost ke Ezekiel Machogu. Ezekiel Machogu as the CS nena ko make sure nga any vista kura serikali oro isikoro gongorwa gusi ocha meagusi warika nigo nenchere maskani. But do you know what? Abara iba UDA today they have failed totally. Aso ogotari kani umurai o UDA Ndindi Nyoro. Either abara babere bagotera UDA bate murai bwense UDA utukosawa sisi Kisii. And yet today Maroch kaini aso ko welcome aso umurayo iga Ndindi Nyoro. Either I remember last week on Sunday some leaders from UDA na bari bana bakubata namo na barabu before the impeachment ya almost Dr. Robert Munda mbarenge in a certain church. Bakakuwa na mangana siasa. Bakakuwa na mangana impeachment. But the bishop ama the priest Mosa Seroto ilo lengo akabakani mutie siasa kwa na maritoka. Maybe nabona nakikia bagachi tibachi che kanisa. Nabera bobo soku sana gocha sabantu ba UDA. Kotiko magani weko korusiko ochi oyarigani oika kore ndege onetiyo kumwarigani. Very shameful. Today on Saturday the president was expected to be in Kisii County. Lakini akakora keke agatumia until further notice. We don't know what the reason the president attended somebody ayogota Kisii County today. Weka next week. We don't know. But maybe not those are the failures from UDA leaders Kurase County ya Kisii. Utaikirania kuarigania abara iba UDA. No romo chakano bugo kwa wekyama kya UDA me county ya Kisii. Emerele mikikonoregya chakiri ko bwata. Wanongo ngukwegocha. Weka 2027. Ensa mwe ngikonyoro muraibwe enso William Samuel Ruto. Konyara koririga sio kwa nekenga gusi osume kirendetere ya UDA. Ega se konyara korire connection osume kirendetere yiga. Na neto bono terego chukubwata oseko sumurwere wetera abarai ba account ya Kisii na Nyamira mo especially abarai bakorwa ase ensemo ya Kenya Kwanza. Asiki UDA uchukwera Kisii. Number 1. UDA uchukwu Kisii asengenjo ina mentaga nine. Oko imokarire bikuba igoro. Ekara murobora na none ase serikali. Oko misuse no mislead
no gotatumeka chinguru cheno buya buna barabe serikali kora UDA ogwe choro konge kweburukano ime county ya Kisii na rogongo rwagusi na byo bigo chikogera gusaria omurembe na gosumura endetere ya UDA konyore ya chakiri kubwata ime county ya Kisii ekekere kingo gotabia sekene mayega ya impeachment yomoske Dr. Robert Munda, the first deputy governor to be impeached. The first governor impeached ekaro kurigeria esegia the war wrangles charing in between. You can see Abarai and the MCAs bari babwataine ensemeyemo kurasa serikali Kenya Kwanza gochakera a chief whip the MP for South Mugrango obwatikana naba MCA ba Kenya Kwanza and other MCAs korwa ase ensemo ya Azimio. Most of them bali ngichi witness ase impeachment ya Dr. Munda. Ayuka tiga Sylvanus, okay. Sylvanus Osoro, the MP for South Mugrango. Nero nenge a lawyer, senior counsel. Ase kinagya Dr. Munda ase Senate. Tiga na nayo amangana alitogo kwana buna Abarai. Narakogera bono ashakire gutokora. Abantu bagataba Dr. Munda tari kogendande. Dr. Munda gakogenda kagaba impeached. Ngo rusicyanga ntari gisugunu. Bagakwana. Bono basinyira kuru asabari bacice gusi. Nakiye kogera bagusinyugota gusi. Asenge ntubagocha gusi bachikwariga nyabageni na baranyoro bosoku. Eka bakwariga nyabageni. That is why basakire keep off. And if Pasaka will keep off like that, and the area UDA konyara sumikiru Kisii county na Nyamira ngo kwegocha na UDA ngo kwegocha. If we take it easy, toro robya mangana totegerere twena na chinga kichingororo kero muraya kore gasi yae. In fact, togotora problem and eons. Togotora an issue and eons. Ekero kwa ndamangana siasa, gosekero kwa ga nomogeni ogo, ogocheme county ya Kisii gosenya Nyamira. Wano chikotora gosokunga, inse kwa kwa ga nomogeni na bonda asokiwe. Ase nje mangana na kwanete abana bara ansoki asomogeni. Wano obosokuna ndabande bobwatete. Wano basini koroka. A request ya nene tigakero murai ache sense mo yae ekero wache sense mo yago togo tuara an issue na muntu onde bwenzi togo ntabinga na onu mo MCA UDA no ne aspirant MCA orenga sense mo ya UDA tako ga na chikwariga nyomugeni o UDA o chagusi. So the information Ndindi Nyoro atakere kuruse county ya Kisii ko cover mo raibwense ne erianga ende tire ya sumegete ime ya UDA ase county ya Kisii ya takere gosumuru na Abarai baye asengencho yoko imokerera no kubeki kuba igoro encherengia yogo toro morembe. Kuno mwaka Steve, kuno mwa MP Steve Mugaka kwa nati tukoria rero. Nona naba shocked. Steve Mugaka atebe igabare bago kusite to sikantube kanamo. Ngoti gogo chayana. Takutume kachinguru chiri kwa irubobe. Nyanga Dr. Motengina arenge umo CS. Abantu abanke babera ba CS moske Samungeri. Boniga obetire retire. Obera umo CS for a long time. But nowadays, no arenka.
akore chingo kona bachokoro. One day, one time, no chorwe keroge kyore. Tiga, kwemukere kuba igoro. Humble yourself. Enjoy saransa baraja abakure county ya Kisii. Beka bagavana amo, abajumba amo. Tebanya na ki mokolopi. Amangana development. Chibesa. Wote county cha Kisii. To chenge to kine chi county cha Kisii ne county ya Nyamira. Kera chinsemo. To kine chi town chitu. Tutwale legacy. Ekere uche kuroburai. To uche kotebana ki. Ekere kwa renge gali na Ruto. Kire kwa renge na Nyarebe. Aye ngwarete development ime county ya Kisii wose county ya Nyamira. Ebine mimi totakere koregere ngere libono higa. Tukarere county ya Nyamira kiko kwa na port university. Samongeri nwara se record yo koreta Kisii University. Samongeri nwara se record aso koreta Kisii National Polytechnic. My question neye. Since for education Ezekiel Macho work very hard also accept a way story ime county ya Kisii na Nyamira aso correct university as a county ya Nyamira no njine branch ya Kisii University agenda no Nyamira na boko ba counted for that so that also mekende tere yo correct development as a county ya Nyamira otuwa na a legacy as the CS for education as a serikali ya William Samoei Ruto aso correct development university as a county ya Nyamira. Tadi abara imo kwanda you arrange against abara ibande chisegi murwane muramane chikanisa mwana matanga. That's not a way to go. The way to go abara ibagusi sit together, talk together. No anya mwigwana inipi no anya kwale kiameke ngao. Now work very hard. Rose legacy kira mwarenga abarai. Ocha kotebe abachukuru bago. Abachukuru bago bacha kotebe guna abachukuru. Batebe bichembene. Batebe nuti a generation that our forefathers no ba korete PCD. Tadinga our forefathers they were fighting abarai bande asengi balinga in power. Otherwise na raya sabono iga nche nkoro kwa mtu Dennis wose kuntu asaboninga na achire twara emarago bengia.